Bamkast. Dobrodošli u novu epizodu Bamkasta. Ostajemo na bankarstvu kao industriji i nakon nekoliko bankara danas pričamo sa regulatorom. Moj gost je Jasmin Mahmuzić, direktor Agencije za bankarstvo. Jasmine, dobrodošao. Hvala za poziv. Odmah smo u uvodu krenuli, bili na temu, žao mi što nismo snimili, već je bilo zanimljivo, ali nema veze, ponovit ćemo u toku razgovora šta nam se nametne. Hoću malo da pričamo danas o bankarstvu, o uređenju svega toga, gdje smo, šta nam fali. I u pripremi sam od nekih kolega iz produkcije dobio isto dosta nekih pitanja koji njih interesuju. Svi su u biznisu, pa traže da nekim čarobnim štapićem sklonimo prepreke koje imamo. Ali hajmo možda za početak malo možda da pojasnim onima koji su manje u znanju, da kažem, o bankarstvu, šta to agencija u svom koru najviše radi? Koji je glavni cilj? Zaštita deponenata. Zaštita institucija, fizičkih lica koji drže novac u bankama. To je osnovni cilj i drugi cilj je naravno zaštita stabilnosti financijskog i bankarskog sektora. Bankarstvo je vrlo osjetljiva djelatnost, koja historijski je bila osjetljiva djelatnost. Čak je i u Hamurabijevom zakoniku nekada davno postojale su određene odredbe koje su predviđale da oni koji krše financijske ugovore da će biti kažnjeni kasnije kroz istoriju se radila ta regulacija. Postoji čak jedan interesantan podatak da u Kataloniji kažu da su biznismeni i bankari koji nisu izvršavali svoje financijske obaveze, da su čak mogli izgubiti život. Čak su bilo su im uskraćena osnovna neka ljudska prava dok ne izvrše te svoje financijske obaveze. Dakle, ta regulacija postoji davno još prepoznata. Suština jeste da se zadrži povjerenje ljudi prema bankarskom sektoru. To jeste specifična djelatnost, jer mi kao fizička lica i kao pravna lica dajemo svoj novac određenoj instituciji na upravljanje, na čuvanje. Ta institucija uzima taj novac, investira ga na određen način. Ta institucija zarađuje, a i naravno daje određenu kamatu i firmama i fizičkim licima koji su ostavile novac. Banke imaju ogroman značaj u svakoj ekonomiji, pogotovo u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina je izuzetno bankocentrična zemlja. Naše financijsko tržište je, nažalost, dosta nerazvijeno i neki 95% tog financijskog sektora leži u bankama. I naravno uloga regulatora je izuzetno značajna u svim sistemima, pogotovo u sistemima koji su ovako visoko bankocentrični kao Bosna i Hercegovina. To je ono tehnički. Naravno, još ako uzmemo specifičnosti Bosne i Hercegovine i izazove koje mi imamo, uloga koju obavljamo naravno dobija na značaju. Bankarski sektor jeste stabilan i nekako se to uzima zdravo za gotovo. Da sve funkcioniše, da su depoziti sigurni, bez obzira na određena dešavanja. Ljudi to podrazumijevaju da je to tako. Međutim, nije to jednostavan posao, pogotovo ovako u kompleksnoj sredini. Šta zadaje najveću glavobolju tebi kao šefu Agencije za bankarstvo nekako u cijeloj toj slici našeg tržišta koje jest bankocentrično, šta prouzrokuje neku glavobolju stalnu kad su u pitanju banke i tržište? Mi moramo gledati široko. Mi analiziramo sve segmente i sve ono što može utjecati na bilo koji način na stabilnost bankarskog sektora. Prije svega krenemo s vijestima. Ako kažem šta me najviše sikira, najviše me sikiraju vijesti. Kad god da pročitamo da postoji određena nestabilnost, koja je, nažalost, u Bosni i Hercegovini postala stabilna. Nestabilnost je stabilna. Kad postoji određeni izazovi koji mogu imati efekta, kako se nositi s tim izazovima. Jer određene političke situacije koje možda mogu određenim ljudima biti razumljive, teško ih je objasniti stranim investitorima koji su uložili određeni novac i drže novac u Bosni i Hercegovini, da objasnim da određene političke prijetnje koje su artikulisane kroz određene stavove neće imati negativnog utjecaja na poslovanje njihovih subjekata koji posluju u Bosni i Hercegovini. Samim tim onda zadržati povjerenje ljudi, jer mi
svakodnevno analiziramo određene ključne parametre i možemo primijetiti korelaciju između određenih političkih događaja i reakcije, recimo, depozitara kako krene povlačenje od određenih depozita ili smanjenje depozita kao reakcija na određene izazove i stavove. Ta povlačenja nisu, na svu sreću, značajna, ali se korelacija apsolutno može primijetiti. Dakle, ta politička nestabilnost je ključna. Zašto? Zato što mi kao regulatori vrlo malo možemo da uradimo na to po pitanju samih uzroka. Mi onda moramo da se bavimo posljedicama, a bavljenje tim posljedicama često nije tehničko, nego je apstraktno. To su određeni izazovi i glavobolje koje mi imamo svakodnevno. A moramo svakodnevno da pratimo sve parametre, kao što sam ranije spomenuo. I one političke, i one ekonomske, i one socijalne. I efekte koje oni mogu imati i kratkoročno, a naravno i dugoročno na stabilnost sektora. Recimo, evo, jedan primjer koji ću spomenuti. Jedan od prijatelja radi puno sa zemljama na Bliskom istoku, dominantno Saudijskom Arabijom. I kad plaća svog dobavljača, to je muka živa. I čak se blago i razlikuje ta brzina od banke do banke. On je našao banku koja najbrže sprovede tu transakciju, ali opet je to dosta sporo. Njega kao biznismena, šta ga usporava? Usporava ga činjenica da njegova roba neće krenuti dok ne bude novac tamo na računu, nije dovoljan SWIFT. I onda je to, ako on izgubi 10 dana u nekoj robi koja je eventualno berzanska, problematično. I to je, recimo, primjer Bliski istok. Ali isto tako, recimo, nismo dio SEPA. Šta je, recimo, potrebno da uradimo da bismo bili dio, imali to na nekom horizontu, da ubrzamo, da budemo dio SEPA i može li nam to pomoći da malo brži budemo? Pa SEPA hoće ubrzati, ali SEPA se tiče isključivo transakcija unutar Europske unije i Europe. I Centralna banka vodi projekat SEPA i to je projekat u koji su uključeni više institucija i ministarstava. To će podrazumijevati donošenje određenih zakona koje smo mi onako morali donijeti. Recimo, ključni zakon je zakon koji se tiče izmjene zakona o platnom prometu i implementacije PSD2, što će podrazumijevati liberalizaciju platnog prometa, što je samo po sebi dobro. Jer ja mislim da smo mi jedina zemlja u Europi gdje banke imaju isključivo pravo da rade platni promet. Platni promet je svugdje liberaliziran. Donošenje tih zakona i ispunjavanje nekih određenih tehničkih uvjeta koji nisu na bankarskom sektoru. Dakle, što se tiče bankarskog sektora, mi smo već dio Europske unije. Mi smo, vidjet će, 2020. godine od Europske komisije dobili status ekvivalenta. To podrazumijeva da smo mi kao država u potpunosti usklađeni sa regulativom i nadzorom koji se radi u Europskoj uniji. Dakle, regulativa koju mi imamo i nadzor koji mi imamo u Bosni i Hercegovini je potpuno identičan onom koji imamo u Europskoj uniji. To je veliko priznanje, nažalost, medijski to nije baš bilo propraćeno, podrazumijevalo je neke 3 godine intenzivnog rada s naše strane, dakle, obje agencije, koordinaciju i da dođemo u situaciju da prođemo vrlo oštre filtere EBE i nakon toga Europske komisije. Dakle, Europska komisija morala izglasati status ekvivalenta. Zašto je to značajno? To ima i suštinski određen značaj, a to je da su cijena izlaganja prema centralnim bankama, odnosno prema Bosni i Hercegovini, je sada 0. Dakle, kao izlaganje prema zemljama Europske unije, ranije je ponder bio nekih 200%. Znaš kako, pala mi ideja, nisam htio to da te pitam, ali sad moram, pošto negdje nismo nikad u ovoj emisiji pričali o tome koliko je teško donijeti neki zakon u Bosni i Hercegovini. I ima neki zakona koje čekamo, kako sam ja bio dijete, priča se o nekim zakonima. Ali ipak, u sve to, bankarski sektor je uspio nekako ostati stabilan, čvrst, regulisan i stignu se u rad promjene. Malo se kasnije, ali se stigne, iako ta politika stalno koči. Kako izgleda iz tvoje perspektive kad se treba donijeti neki zakon koji je benefit u suštini za sviju i koji ne potpada toliko pod politiku? Koliko je teško donijeti neki novi zakon, usaglasiti ga? Taj proces... Pa kompleksa smo, nažalost, država.
regulacija bankarskog tržišta je na entitetskom nivou. U Republici Srpskoj to malo ide brže, pošto postoji određena većina i postoji određeni politički konsenzus. Nekada u federaciji to ide malo sporije, jer i sama većina koja je u parlamentu nekada nije toliko jaka da izglasa određene zakone. A što se tiče zakona, zakoni svugdje u svijetu i razvijenim zemljama kasne za stvarnim životom, pogotovo za finansijskim sektorom. Preobrazba finansijskog sektora koja se desila u zadnjih 10 godina je vrlo dinamična i nepojmljivo brza. Trend danas recimo u svijetu je da brzina finansijskih transakcija bude na nivou brzine razmjene informacija. Dakle, neće više niko da čeka 2-3 dana kao što je evo, kolega čekao za Saudijsku Arabiju. Svi hoće da se to dešava ono momenta kad je završila uplata da se to reflektira i na stanjima na računu. Međutim, i u Evropi i u Americi regulativa kasni za stvarnim životom. Šta to podrazumijeva? To podrazumijeva da mi kao regulatori nekad moramo biti fleksibilni i kreativni da bi omogućili da se te promjene dešavaju na odgovarajući način, da ne budemo prepreka. Čak i ako nije zakon, uspijemo pokušavamo naći određena rješenja, naravno u okviru zakona, koje bi omogućile da se te promjene koje su stvarne, koje se dešavaju, koje ljudi očekuju, reflektuju i na sam stvarni život i na stvarne transakcije. Dakle, regulativa svuda kasni, kod nas, nažalost, kasni malo više zbog kompleksnosti donošenja zakona i izmjena zakona. A kako se gleda, eto to mi je baš i na konto toga, ne znam, pitam te, možda se i s pitanjem malo i provalim, ali kako zakon recimo gleda na blockchain, generalno kriptovalute, da li uopšte ima stavka koja pokriva tu i na neki najmanji način i generalno što nam je sa fintechom, on je hot topic u svijetu, ali nekako imam osjećaj da nas tu nema. Ako govorimo o federaciji, blockchain uopšte nije prepoznat kao kategorija. To se tretira svugdje u svijetu kao imovina, ne tretira se kao novac, ali nije prepoznat. U RS-u su donijete odredbe zakona koje to omogućavaju. Kod nas, nažalost, još uvijek to nije prepoznato. Što ne znači da se ne dešava. Mi znamo da ljudi unutar Bosne i Hercegovine trguju, da su aktivni na tim tržištima, međutim, zakonski mi to još uvijek nismo prepoznali. Šta to znači? To znači da su ljudi možda koji rade određene transakcije izloženi određenim rizicima kojima ne bi bili izloženi da mi imamo odgovarajući zakonski okvir. Dakle, otvorena je mogućnost prevare, otvorena je mogućnost da ti ljudi možda ulažu u neke određene imovine digitalne koje baš na tržištu i nisu tako sigurne. Dakle, uloga regulatora bi bila da jasno definiše pravila igre i da ta pravila igre se primjenjuju za sve i one koji pasivno i aktivno učestvuju na tom tržištu. Trenutno, nažalost, mi moramo da postupamo po zakonu. Na sreću mi moramo da postupamo po zakonu i to je jedina uloga regulatora. Dakle, mi jedino prepoznajemo zakon i možemo postupati po odgovarajućim zakonskim propisima. Ako nema zakona, naša mogućnost djelovanja je ograničena. Kada govorimo o fintechu, banke u Bosni i Hercegovini tehnički mogu raditi sve ono što rade banke u Evropi. Na tom su tehničkom nivou. I dosta tih fintech inovacija su već primijenjene. Evo, mi svi danas na telefonu možemo raditi sve vrste plaćanja, možemo raditi prijenos sredstava. Nedostaju određene stvari. Evo, recimo Apple Pay, evo čuo sam, dobio sam najave da će i to doći. Za dalji razvoj fintecha neophodno je ono da se desi što sam ranije napomenuo, a to je da se desi izmjene zakona koji će liberalizirati platni promet. Jer šta fintech podrazumijeva? To sam u Americi čuo dobru jednu definiciju. Usporedba je napravljena sa, recimo, sa Apple. Apple je platforma gdje svako može doći da kreira određeni sadržaj. Možemo kreirati igricu, možemo kreirati bilo kakvu aplikaciju. I tu aplikaciju može bilo ko da kupi i da koristi. Za razne stvari. U fintechu banke su Apple i imamo korisnike. A imamo i ljude i firme koji će stvarati određeni sadržaj.
Taj sadržaj će recimo biti konektovan na ono što banke ključno rade, a fintech će biti ta neka dodana vrijednost između banke i korisnika. Fintech se na taj način razvija. U Americi puno agresivnije, regulacija je malo drugačija, više je to liberalizirano. U Europi postoje malo rigoroznija pravila, ali i ta pravila su dovoljna kada bi se implementirali u Bosni i Hercegovini u potpunosti da otvori mogućnost razvoja kreiranja tih dodatnih usluga i dodatnih vrijednosti kako za banke, tako i za korisnike. Jer svijet se mijenja. Ljudi će, pogotovo nove generacije, ne žele da idu u banku, ne znaju uopšte kako banka izgleda. Uglavnom sve ono što rade, oni rade digitalno. Postoje čitave nove generacije koji vjerovatno nisu nikad ni bile u banci. I svijet se promijenio. Dakle, mi moramo da se prilagodimo i moramo da se mi zajedno mijenjamo sa svijetom. Promjena svima je teška, pogotovo nama u Bosni i Hercegovini. Mi se uvijek trudimo da nam je da zaustavimo vrijeme ili čak možda i da ga vratimo. Međutim, planeta se vrti, idemo naprijed. Nedavno sam ja u banci jednoj koje sam klijent i htio sam neki malo veći iznos koji nije bio na bankomatu, nije bio stvar za podignuti na bankomatu, pa sam morao otići i potrefim se, to je ono kad ti je crni scenario dana, i potrefim se na dan kad su penzije. I sada šaltere su obuzeli naši penzioneri, a drugi šalteri koji su mogli raditi su bila navala nekih ovih depozita, kako se kaže, pazara. I sad to je totalni kolaps. Meni je bilo interesantno malo, osluškuješ, dosadno ti je u tom redu, već ti znaš, izgubit ćeš sat vremena tu i otprilike slušam ko šta radi u tom redu. Veliki broj ljudi u redu je sve to zbog čega je došao u suštini mogao da uradi kroz aplikaciju, mogao je da ne čeka taj virman da uplati sve. I primijetio sam recimo da nekako smo malo, kod nas je strah, i da danas malo ovu generaciju stariju, da se prilagodi modernom dobu. A u isto vrijeme ja bi toliko volio da sam mogao sve što sam da uradim, da ne idem u tu banku, jer taj proces možda mi najmrži u mom životu kad moram fizički otići i raditi. Tu kad neki dođe sukob generacija. Nije to samo sukob generacija, to je ovo ranije malo prije što sam spomenuo. Mi nekako svi prizivamo te neke reforme i promjene, ali svi se nekako iskonski trudimo, nemoj da se ništa mijenja. Nemoj da se mijenja moje okruženje, nemoj da se mijenja moji prijatelji, nemoj da se mijenja ulica. Evo pogledajte u Sarajevu, recimo, kad god hoćeš nešto novo da izgradiš, čitava je frka. Bez obzira koliko to trivialno bilo, nemojte, kaže, to dirati, to je istorijska zgrada. Neka to ostane onako kako je bilo, bez obzira kako to ružno bilo. Mi imamo taj nekakav poriv. Nije to, i kad pogledamo čitavu našu ekonomsku situaciju, mi smo krenuli u tu neku tranziciju iz tog nekog socijalizma koji smo imali, koji je bio specifičan sam po sebi. I mi smo krenuli smo jednom nogom stav napao. Mi nikad tranziciju u potpunosti kao država nismo završili. I puno problema koji sad trenutno imamo nastoji zbog toga što smo mi jednom nogom ostali u socijalizmu s Titom, a drugom nogom smo krenuli negdje prema nekom liberalnom kapitalizmu koji nam se ne sviđa, kojeg se bojimo, kojeg se plašimo, ali je nužan jer ne možemo ostati u ovom raskoraku. Nismo mogli ostati u onom socijalizmu. Taj socijalizam, nažalost, takav kakav je bio, se srušio. Srušio se zato što ekonomski model to više nije mogao da trpi. Ni zbog čega više. Nacionalizam je samo bio alat. Ekonomski model koji je imala bivša Jugoslavija to više nije mogao da trpi. Dakle, imali smo u određenom vremenu taj pokret nesvrstanih gdje je Jugoslavija uspjela da se nametne sa svojim proizvodima koji nisu bili ni nešto ni kvalitetni, ni konkurentni. Kada se ta tržišta otvorila svima, ekonomski model nije mogao više da trpi. Dakle, taj neki naš mentalni sklop koji odbija da prihvati promjene. Znači, mi svi prizivamo neke promjene, ali nemoj da se ja mijenjam. Nek se sve mijenja, ali nemoj da se ja mijenjam. Se reflektuje na bankarski sektor. I tačno je to. Postoji jedna čitava generacija. Moj otac je 2019. godine umro i nikad nije uzeo penziju na bankomatu.
svijetu. Bankomat se počeo koristiti 74. godine u svijetu. Mi smo ga ovdje aktivno počeli koristiti 2000, čini mi se 2001. počeli su bankomati. Čitava ta grupa, recimo, penzionera još uvijek odbija, većina njih odbija da uzme novac za bankomatu jer se boji ja ću ukucat PIN, neće mi izbaciti pare. I okej, mi to razumijemo, ali određene situacije postanu vrlo izazovne. Recimo kad je bio COVID, imate ograničenja kretanja i svi zovu, kažu šta ćemo sa penzionerima, kaže oni moraju, trebamo nešto organizovati. A mi smo već sad bankama dali jasne instrukcije, morate bankomate konstantno puniti. I kažemo, okej, uzmi penziju, izvadi, podigni na bankomatu, ušto ne moraš čekat red. Ali ne, oni hoće da dođu, da sačekaju, da fizički uzmu tu gotovinu, da ih preuzme. Nisu to samo penzioneri, ima i mlađi ljudi koji na taj način razmišljaju. Moram ti ispričati anegdotu. To je bilo 2000 možda prve ili druge. Pa moj otac se počeo baviti knjigama, izdavaštvom i njegov brat, moj amidža, onako čovjek starog kova, iz sistema nekog bivšeg, čak je zaradio neku i njemačku penziju u to vrijeme, onako bio jako strog. I oni su bili na nekom sajmu, sad ne znam da li je bilo Slovenija, Italija, gdje su otišli i s nekom su se firmom spojili, neki su mladi momci bili s autima, kravate, sve to korporativno full. I odveli su ih na večeru i kad su plaćali, taj je neki account manager platio karticom. I otišao da opere ruke, nešto pa će krenut. I govori amidža ocu, kaže, Mustafa kaže, ajmo bježi odavde, ovi će nas izvarati. Pa kaže, što? Kaže, jesi ti vidio njemu novčanika? Kaže, prazan. Daj, kaže, naku, kaže, vizitku. I svijet je tad već uveliko plaćao karticama. To nama, mislim, i objektivno, to je potpuno razumljivo, to je izgledalo ko prevara. I zašto to govorim? Mi uvijek nekako promjenu prvo gledamo ko prevaru. Nekako smo u strahu da će nas se prvo prevariti i dugo nam treba da tu promjenu koja dolazi prihvatimo. Pa ima ona scena čuvena iz one antologijske serije Vruć vetar, kada Bora Todorović sjedi u restoranu i dolazi Ljuša Samardžić, kaže, Ljubiša samo ova jede. Kaže, pa ko će ovo platiti? I ovaj vadi karticu, ma platit će, kaže neko. To je... Taj mim se i danas vrti i vrlo je zanimljivo. Mi smo još uvijek pod tim dojmom. Ako ne vidimo keš, ako ne možemo ga u rukama opipat, to je neka prevara, to je nešto apstraktno. A nažalost, svijet tako funkcioniše. Ali pazite, i kod nas sad, ako pogledamo u Bosni i Hercegovini, vrlo je malo gotovine u opticaju. Većina transakcija se radi elektronski. Pogotovo, recimo, firme. Evo, sve transakcije se rade elektronski. Tu se poravnanja rade u centralnoj banci, se rade se poravnjanja unutar banaka. Ne postoji više većina firmi više čak i ne ide fizički da virmane potpisuje. Pa čak evo i mi, kad analiziramo danas koliko se transakcija obavi elektronski, evo, donedavno je bilo u firmama, otiđi na blagajnu, podigne lični dohodak, uzmi ga fizički i nosi ga u džep. To više niko ne radi. Niko ne vidi svoju plaću koja mu dođe, nego ona ode negdje tamo iz firme, elektronski se prebaci na račun. I vrlo je malo generalno gotovine, fizičke gotovine u opticaju, jer se većina transakcija radi elektronski. Pa ja mislim da čak i postala frustracija malo ta gotovina. Recimo, bio sam svjedok neke transakcije iz stana gdje je čovjek došao izvana, iz neke od evropskih zemalja i kad je tražio nekretninu, on je podigao svoje banke keš, smatrajući da će bolje tako završiti transakciju u Bosni. Kad doneseš ti pare, lakše ćeš pregovarati, dobit ćeš bolju cijenu. Šta mu se desi? Desi mu se da je isteko period od 3 mjeseca od podizanja tog iznosa, a taj iznos je sa njim šetao gdje je on bio tu. I kad je našao stan, pao je u ogromni problem zato što nakon 3 mjeseca taj papir više nije bio validan u bankama. I onda je masu nekih problema imao i kaže da sam Bog, da to nikad nisam uradio, da sam pustio preko računa pare. I isto je tako, hoćeš da kupiš auto ili hoćeš da prodaš auto, barem i meni tako, sretniji sam ako možda mi platiš na račun, jer šta ću ja sa tim? Šta ću ja sa tim za dalje, ako ću kupovati drugo auto,
gdje sam ja, opet moram nešto da varijantišem, da tražim. Tako da ako te sistem natjera i ako ti sistem kroz vrijeme pokaže da ti je lakše i ti ćeš se uklopiti. A to je samo pitanje ko se na kojem nivou nalazi. Što više novca ljudi imaju, lakše im je da rade bezgotovinski. Nažalost, u Bosni i Hercegovini mi još na tom nekom ekonomskom nivou nismo blizu Evropske unije. Neminovno, ja se nadam da će se to desiti, mora se desiti. Čovjek što više novca ima, lakše mu je da radi bezgotovinski. Ove neke manje iznose, vjerovatno ljudi još uvijek mogu hendlati fizički, da to drži kod sebe i da plaća račune. Ako govorimo o nekim većim transakcijama, kupovina stana, čak i kupovina automobila, to je sad i zakonski vrlo teško izvesti da čovjek dođe i kaže, donese gotovinu, evo, sad su stanovi 300, 400, 500 hiljada, kako ćeš to položiti, mislim. Postoji određene mehanizmi gdje se mora dokazivati. Mislim da ovaj ekstremni primjer da se to čak moglo i riješiti, da se to moglo dogovoriti s bankom uz određene izjave, da se taj novac položi, ali ako nema porijekla, šta ćete uraditi? Možete kupovati u prodavnici ono dnevno što vam treba. Te neke značajnije kupovine ne mogu se desiti ako se ne dešavaju preko računa. A šta je, uvijek je priča da se puno štedi i da puno ima ušteđenih para po bankama. Nekakve su uvijek milijarde. Pa šta je puno? Zavisi s čime uporedim. Kažu, kod nas visoka profitabilnost. Evo, banke su imale nekih 500 i nešto milijuna profitabilnost prošle godine. 4,2 milijarde je kapital. Znači, ako pogledamo povrat na kapital, ako pogledamo rizik zemlje, evo, pa se vraćamo na ovo, kad pogledaš vijesti, neko kad gleda sa strane i rekao, Bože, odavde, šta mi ovo treba? Ovo je neizvjesnost potpuna. Imamo čak i onu pravnu neizvjesnost. I kad pogledamo taj neki, kaže, strašno su puno zaradili. Svrha postojanja banaka je da napravi prihod. One postoje zbog toga. One imaju posebnu društvenu odgovornost zato što uzimaju depozite, ali zato imaju posebnu regulaciju. Postoje najmanje dva zakona koji direktno regulišu ono šta banke smiju, šta ne smiju, šta mogu raditi. Imaju nas koji im stalno visimo nad glavom, pazimo da to rade na dobar odgovarajući način. Ali one su tu prije svega radi profita. Da svojim dioničarima donesu profit. I sad, opet kažem, šta je to puno? Šta je to puno? Da li je 13,4 milijarde depozita koji građani drže u bankama u Federaciji Bosne i Hercegovine puno? Treba možda upoređivati s nekim drugim zemljama. Treba upoređivati sa zemljama koji su na sličnom nivou kao mi. Možda i jeste, ali dva su osnovna razloga za to. Možda i tri. Prvi je sigurnije novac držati u banci nego ga držati kod kuće. Može se desiti svašta. Može desiti provala, može neku ukras, može se oštetiti. Ako ga držiš u banci, možeš lakše raspolagati s novcem. Znači, u svakom momentu imaš karticu, možeš platiti, moraš ići kući da uzimaš nešto. Također, ako ga držiš u banci, imaš neki prinos. Možda to nije nešto veliko, neki 1,5% je sad prosječna kamatna stopa, ali eto, ako sjedi u kući, neće ništa donijeti. Znači, inflacija će ga nakon određenog vremena pojesti. I dakle, postoji taj element sigurnosti. Evo, dokazali smo da je naš bankarski sektor otporan i siguran. Prošli smo, Kamarova i nekih kriza u posljednje vrijeme. Nismo imali nikakvih značajnijih potresa koji su klijenti mogli osjetiti. I s te strane, ali možda najvažnije ono što sam na početku spomenuo, da naše financijsko tržište nije razvijeno. Evo, da ti sad imaš viška novca, šta možeš raditi s njim? Možeš ga držati u banci. Ako nisi po prirodi poduzetan da kreneš nešto, neku firmu da praviš, da radiš, šta drugo ti možeš raditi? Ne postoje financijska tržišta gdje ti možeš izaći i ulagati. Evo recimo u penzione fondove, o neke druge fondove, naše znači tržište kapitala je potpuno nerazvijeno. I šta drugo ljudi mogu držati u bankama jer je to najbolje. Ja bih volio da mi imamo puno razvijenije financijsko tržište kapitala, jer bi to bio odgovor na mnoge probleme koje trenutno, recimo, firme u Bosni i Hercegovini imaju. Evo, ako imamo firmu u Bosni i Hercegovini koja ima određen leverage, koja ima određen nivo zaduženosti, koji je po određenim parametrima koji su empirijski u svijetu dosega određeni maksimum. Ta firma ima određene ambicije, možda i dobre projekte. Banka po parametrima kaže, znate šta, ja ovo ne mogu više dati. A dobar možda projekt. Šta ta firma u normalnom svijetu uradi, izađe na tržište kapitala ili izda obveznice ili uzme equity, ide kroz equity.
Znači, ubaci nekog u vlasništvo i na taj način stvara neke omjere equity-a i zaduženja koji su u tom momentu optimalni za tu firmu. Mi te alate nemamo. I šta imamo? Imamo samo banke, imamo i kreditne organizacije i leasing. To je ono što funkcioniše. A i leasing tržište, nažalost, nije razvijeno. U federaciji imamo 4 leasing kuće koje se muče da rade ono što rade zbog problema koje imaju sa PDV-om, zbog regulative koja je previše striktna. Pa to je negdje uvijek su na kraju ono kad trebamo da skočimo, kad nam treba taj korak da skočimo, zakuca nas ta regulativa i u zadnje vrijeme moje neko svjedočanstvo ljudi koji su odlučili ići iz Bosne i Hercegovine, to su porodice koje veoma dobre poslove su imale i muž i žena, onako stabilno su živjeli lijepo iznad nekog prosjeka, ali svima im se nešto u životu desilo, da li kroz biznis ili kroz neki slučaj porodici gdje je sistem zakazao i onda su oni rekli ne mogu više. Ili im je samo jednostavno postalo dosadno u ovom društvu jer nije društvo recimo ispratilo njihov neki razvitak. Ja vidim da porodice koje dobro žive odluče da odu iz Bosne i Hercegovine. I mislim da smo sad, prestali smo biti migranti zbog ekonomskih razloga, imam osjećaj da je ta faza prošla, ali sada već ide odliv mozgova koji su mogli ovdje živjeti i praviti neku dodatnu vrijednost. Meni se čini da je to, znaš, ljude nervira kad nema Apple Pay. Znaš, vidjeli su kolege koji plaćaju telefonom i završavaju, pa im to smeta, pa ne znam, ne funkcioniše ovo, ne funkcioniše ono i ljudi odluče da se pokupe i da idu negdje drugo. A mislim da nije zbog dosade. Dijelom jeste zbog toga, ali mislim da to nije ključni razlog. Kad pogledamo u strukturi nekoj socijalnoj, odlaze ljudi koji su dobro živjeli ovdje, ali imaju djecu i boje se šta će biti sutra. Nemamo mi sigurnost, ne možemo mi, evo ne znamo šta će biti za godinu dana. Nemamo tu neku, mislim da ljudi traže dosadu. Mi imamo previše zanimljivo i dinamično dešavanje ovdje, a mislim da ljudi traže dosadu i predvidivost. Ako gledamo tim nekim normalnim ljudima, srednja klasa koji vuku razvoj svake države, ljudi traže dosadno i predvidivost. Hoće čovjek da zna da će mu dijete odrast u okruženju, niko na njega neće pucati. Koje je predvidivo, gdje država ispunjava neke one osnovne elemente koje država mora ispunjava po onim teorijama za državu. Dakle, da evo sad ja imam dijete, da ja znam da neće mi neko na dijete pucati i da se dijete neće morati baviti istim onim belajima koji sam se ja morao baviti 92. godine kad sam bio dijete. Jer o sinu sam skoro pokazivao slike iz rata 92. godine i pita me, vrlo racionalno pitanje, pa je te bilo strah? Ja sad zamislim, ako nije, nisam u tom momentu razmišljao, a sad razmišljam, on dolazi u te godine, ne daj Bože da mora isto to raditi i prepadnem se. I kad bi odlučio možda da odem odavde, to bio jedini razlog da se ne bi tako nešto ponovilo, da moje dijete moralo prolaziti kroz iste stvari kroz koje sam ja prolazio. Mislim da je to ključni razlog, nije Apple Pay razlog. Ima ova zemlja određene prednosti. Ja dosta putujem i vrlo sam objektivan glede naših mana koje mi imamo kao društvo, kojih ima puno, ali imamo mi dosta pozitivnih stvari. Prije svega, ako pogledamo geografski državu u kojoj živi. Na ovako malom prostora imati ovakva prirodna bogatstva, ova strateški položaj i sve ove resurse koje imamo, nema puno država na svijetu. Sigurno nema puno država na svijetu. I Bože, mene nekad bude Boga mi strah da kažem, doći neko otjerat će nas odavde, reći šta će, otkud vama pravo da imate ovu ljepotu, a svijet se nažalost mijenja, možda se to jednog dana i desi. Dakle, mi prije svega moramo vratiti se korak unazad. Moramo paradigmu mijenjati razmišljanja kompletnog. Skoro je bio na ekonomski forum na kojem sam govorio, pa smo pričali o toj nekoj digitalnoj transformaciji i ja ispred bankarskog sektora kažem ovo malo prije što sam rekao, a to je da mi, što se tiče bankarstva, mi smo potpuno usklađeni s Europskom unijom. Imamo pečat Europske komisije da smo potpuno usklađeni s Europskom unijom. I možemo pružiti sve usluge, digitalne i bilo kakve, koje može pružiti bilo koji bankarski sektor, bilo koji bankarski sektor u Europi ili u svijetu. Ja mogu sad reći, super, evo mi smo odradili svoj posao. Nismo. Jer smo mi integralni dio svega onog što se dešava u Bosni i Hercegovini. Možda malo bolje radimo, uspješnije, ali smo integralni dio svega onog što se dešava u Bosni i Hercegovini
i spomenem intervju koji sam skoro vidio Mladena Ivanića iz 2003. godine, gdje Mladen Ivanić tad kaže do 2009. između 2009. i 2011. godine mi ćemo biti članica Europske unije. Evo danas 2025. Da Bog da. Ne samo to. I danas se vozimo istim asfaltom Tuzla-Sarajevo i Sarajevo-Bihać. To smo svi krivi. To smo svi krivi što smo mi prihvatili tu paradigmu da nam je normalno da se vozimo onim putem Tuzla-Sarajevo i Sarajevo-Bihać. Mogli smo ga do sad pozlatiti. To je sve do nas. A uvijek je nama neko drugi kriv. Znaš, uvijek je neko drugi kriv. Ali svi moramo na sebi poraditi. Svi moramo na sebi poraditi generalno da pokušamo čitavu ovu paradigmu promijeniti. Ako pogledamo danas, kaže kriza je. Ok. Kriza jest negdje. Pogledaj Aziju. U Aziji nema krize. Ekonomije rastu, inovacije idu. Zašto? To su ljudi koji puno ulaže u obrazovanje i to su ljudi koji puno rade. Dakle, taj recept je bio i prije 10 godina i 20 godina i 30 godina i bit će za 20 godina. Dakle, ako mi puno ulažemo u obrazovanje, kvalitetno obrazovanje, i ako puno radimo, mi ćemo ići naprijed. Ali svako mora sebe pogledati. Ja to tako i uvijek djeci pokušavam objasniti. Znaš, kriv je učitelj, kriv je ovaj, nije. Ajde da vidimo šta si ti pogriješio, šta si ti mogao bolje uraditi. Svako na sebi mora razmišljati na taj način. Pa, znaš kako, imam osjećaj da mi puno prihvatamo, znaš. Sve što se desi mi prihvatamo, prihvatimo da ne valjamo, znaš. Evo, ja, kad sam krenuo raditi ovaj podcast, na početku slabi, znaš, brojevi, ne ide to, ne gleda niko, ne gleda koliko bi ja htio. Pa kriva mi ovo, kriva mi ono, ja sam onda zaravim malo vidim koliko je taj format početni bio loš. Ne valja. Ja sebe ne bi slušao. Razumiješ? I to je neki banalni primjer. Šta je isto tako sa državom? Ne mislimo mi puno, hoćemo mi svi da to bude dobro, ali ne bismo mi recimo nešto protestovali. Ne bismo se mi uključili u neke društveno korisne organizacije, projekte. Ne moraju to biti političke stranke. Ali nekako imam osjećaj da nam je puno lakše da kažemo svi su tamo negdje krivi, doće nekad neko vrijeme nekog čarobnog štapića i to će biti bolje. I onda to naravno političari koriste, znači bez obzira iz koje da dolaze političke partije, manje više to su neki po meni isti mozgovi ili načini razmišljanja gdje nema dovoljno nekakve volje da se ti projekti guraju. A isto tako kad se i guraju nekad projekti, jedva mi dočekamo da tražimo da je neko tu ukro. Prije ćemo mi reći, jest ona je to sebi zavrnuo, nego što urade projekat. I mislim da je čak i to, možda i strah od projekata, teško je izgurati projekte, ali što ti kažeš, ja sam jučer išao Sarajevo, Tuzla, Sarajevo. To je put koji trebaš za 50 minuta u životu prijeći i da si u Tuzli brže nego bilo gdje, zato što je tu je lova, mislim. Meni da je neko 2003. godine, kad je taj intervju objavljen, da mi je tad rekao neko, vozit ćeš se 2025. istom cestom, ja bi tad otišao iz države. Tad bih otišao iz države. Ali evo kažem, uzimam njega kao paradigmu, ne stavljam krivicu ni na koga. Svi smo mi krivi. Ni izbani političar krivi. Ima puno stvari koje mi možemo raditi. Ne treba ti političar da središ dvorište. Ne treba ti političar da djetetu objasniš nemoj bolan šarat fasadu. Evo, kreneš po Sarajevo u visini glave, jedini grad u svijetu koji sam vidio gdje je išaran u visini glave. I mi to prihvatili, to nam je normalno. To nam je normalno. Nemoj objasniti djetetu bolan da to nije u redu. Objasni djetetu da to ne valja. Ne treba ti političar. Ne treba ti niko da ti dođe i kaže djetetu halo, nemoj to raditi, nije u redu. Ružno je. Ne treba ti niko da kaže nemoj bacati smeće. Nije godinu bacaš smeće. Bacamo smeće u rijeke. Pazi, voda, strateški resurs, globalni. Mi imamo vode previše, mi smeće u rijeku. Nije to ba političar. Nije sve na političar. Mi uvijek je ono što sam ti ranije spomenuo. Znaš, uvijek je kriv neko. Kriv je političar, kriva je međunarodna zajednica, krivi su Marsovci. Hajmo početi sebe mijenjati. Hajmo početi suštinski sebe mijenjati. Hajmo početi da volimo ovu zemlju. Ne voliš ovu zemlju, ti kažeš protestima. Ne voliš zemlju protestima. Voliš ovu zemlju, kad uziješ ono smeće i baciš ga u kontejner. Po meni je to
najveći čin patriotizma. Da uzmeš smeće, da ga baciš u kontejner. Ili da kažeš nekom, halo ba, nemoj to raditi. Da čuvamo ove rijeke, da čuvamo ovu prirodu koja je jedinstvena u svijetu. A tako kad mi krenemo razmišljati, kad svako od nas počne na taj način razmišljati, na sebi, počne svojoj djeci objašnjavati šta je u redu, šta nije u redu, krenut ćemo i naprijed. Ne mogu sve sami političari. Postoji, kažem, svi su krivi. Svi su krivi. Najlakše je na političari. Nije ni taj posao lagano raditi. Pogotovo sa pristupom ovim kojim imamo. Evo, u Bosni i Hercegovini, recimo, ja ti garantujem 6 stvari sada promijenimo suštinski. Za 4 godine mi bi imali ekonomski bum. Ti 6 stvari suštinski kad mi promijenili, kogoda je političar imao proteste, bio bi sklonjen s vlasti. Zašto? Zato što opet kažem, vraćam se na ono, neće niko, hoću ja, daj mi promjena, ali nemoj da se ja mijenjam. Nemoj da mijenjam ja ništa, ni svoje načine života, ni svoje navike, nemoj da mijenjam i one neke pogodnosti koje imam, ali hoću ja da se to promijeni. Moramo se svi promijeniti. Slažem se. Je li stresno na poziciji koji jesi, dugo si? Pa je, bude. Bude stresnih, prvo stresnih situacija. Kako se generalno, i to je jedna stvar koju ja sa menadžerima volim da razgovaram, načini nošenja sa stresom i kako se onako mentalno gasiš kada se napuni ta. A to je stvar treninga i godina. Mentalno treninga i godina. Imaju onaj fizički trening, jer ja i mlađim kolegama ja uporno govorim ovo, tijelo vam je najvažniji alat i ne možete ga zamijeniti. Morate se brinuti o svom tijelu, morate paziti šta jedete, morate redovno spavati, morate biti fizički aktivni. Ali postoji ovaj mentalni trening. Kad je čovjek mlađi, mi se neselektivno skiramo i nerviramo oko svega. I oko stvari koje su bitne, oko stvari koje su nebitne, i stresiramo se i oko stvari koje možemo promijeniti, koje ne možemo promijeniti. Čovjek se mora mentalno početi učiti, a to dolazi empirijski, da se stresaš oko stvari koje su bitne i koje možeš promijeniti. Jer oko ovih drugih, ako ne možeš promijeniti, ako nisu bitne, nema potrebe. I moraš početi u glavi selektivno na taj način da razmišljaš. Mi, Bosanci, Hercegovci smo vrlo emotivni u svemu što radimo. I u tim nekim ličnim odnosima i u poslu mi unosimo dosta emocija. Sad, taka naša priroda dodatno pojačava stres na poslu koji radimo. I šta je još pojačava stres, to je neshvatanje ponekad dobre namjere iza svega onoga što mi radimo. Jer posao koji mi radimo ne smije biti dnevno politički, niti smije biti populistički. Apsolutno ne smije. Mi se ne možemo baviti TikTok politikom i TikTok donošenjem odluka da kaže, vidi ja donio, hajde me zagrlite, jesam ja dobar, jesam pametan. Ne. Nažalost, mi moramo razmišljati dalje. I odluke koje donosimo možda u jednom momentu izgledaju teške, izgledaju naopake, ali imaju dugoročno dobar efekat. Recimo kad je korona bila, kad je bio onaj ogroman pritisak, kaže Srbija donijela puni moratorij, hajde ti vi donesete puni moratorij. Mi analiziramo sistem, gledamo likvidnost koju imamo u sektoru je dovoljna za nekih 40 dana. I sad gledamo u Srbiji šta se dešava, donijeli ljudi puni moratorij, 90% klijenata ništa ne plaća. Znači, po istom modelu, ako mi donesemo za 90 dana, nećemo biti likvidnosti u bankama, jer znaš, kako banke funkcionišu. Evo, morat ću malo možda i za one koji gledaju, koji ne razumiju. Ja stavljam depozit 100 maraka, recimo, u banku. Od tih 100 maraka banka zadrži 20 maraka, a 80 plasira kao kredit. Znači, nisu ti novci u banci, nego su kao kredit negdje. Isti 20 maraka se pokriva obavezna rezerva i obezbeđuje se likvidnost svakodnevna za ono kad dođu ti penzioneri pa traže fizički novac. I mi gledamo u Srbiji šta se dešava, svi prestali plaćati. Mi računamo, po ovoj dinamici 30 do 40 dana likvidnost postoji. Mi kažemo, ne možemo mi dati puni moratorij, jer će biti kolaps bankarskog sektora. Što je kod nas posebno teško, jer mi nemamo lender of last resort. Dakle, ako banka nema likvidnost, ne može otići u centralnu banku i reći dajte mi para. Što je strašno. Što nam strašno veže ruke. I šta mi uradimo? Mi kažemo,
Napravit ćemo moratorij, ali samo za one koji su pogođeni, kome je značajno smanjena plaća i koji je ostao bez posla. Firme kojima imaju značajan pad prometa imaju pravo na moratorij. Ogroman je tad javni politički pritisak bio i svi uzimaju usporedbu Srbije, kažu kako smo najgori, kako smo loši. Tad su bili određeni politički pritisci da se odluka promijeni. Ja kažem, ja ne smijem tu raditi, ne smijemo tu raditi ako radimo ovdje bankarski sektor. 2008. se čitav svijet digao da sačuva stabilnost bankarskog sektora, a mi sad, znajući da će to se desiti, da ga svjesno rušimo. Kažu, pa kratko će trajati. Pa ne znamo da li će kratko trajati jer imamo pandemiju koja istorijski se nikad ranije nije dešavala i ne možemo izvući paralelu pa da kažemo, desila 77. 88. trajala je 50 dana. Ne, prvi put se dešava. Presedani. Može trajati 6 mjeseci, može trajati godinu, može 2 godine. I tad smo izdržali i bili smo apsolutno u pravu. Tako. A bilo je vrlo teško. Bilo je vrlo teško. Ali i logika da ja koji, evo ja sam u informatici i nama je biznis u suštini cvjetao u koroni. Mi smo stvarno imali posla. Mi smo imali posla toliko da nismo dizali glave. I sad bi ja trebao prestati plaćati svoj ratu kredita, eto zato što je pandemija, iako zarađujem. Tako da, mislim, logično ispravan potez potpuno. Pa bilo je bilo teško logično razmišljati u tom vremenu koje je bilo tako kako jeste. Jer ljudi odmah vidjeli super, neće plaćati. Dolazile prijete ljudi, ubiće nas, najgori ste, ovakvi ste, onakvi ste. Ali to izdržalo se. Pokazalo se vrlo ispravno. Jedna od najboljih mjera koja je donešena generalno u pandemiji. Zvali su nas kasnije puno po konferencijama da govorimo vezano za to. Čestitam. Negdje iza te korone, sad u ovo vrijeme, došao i to je tema najvrelija i na tržištu, ali negdje jest umjetna inteligencija. I o umjetnoj inteligenciji priča i ko zna puno i ko ne zna ništa. Interesantno, nedavno je čovjek na LinkedInu stavio neki veoma pametan status i pobjeglo mu je dole ako želiš da ti napravim kampanju za to, samo mi javi. Helem, AI je fakt i dio smo mi AI Summita i dio moje industrije je AI. Kako će ga zakon tretirati? Hoćemo čekati puno da dobijemo neki zakonski okvir? Teško je procijeniti, vrlo teško je procijeniti. Prvo mi moramo pojmiti, čak ni oni puno razvijeniji od nas i oni koji to kreiraju nisu do kraja shvatili prvo koje su mogućnosti. Bojim se da mogućnosti još nećemo dugo vremena pojmiti i koje su opasnosti. Dakle, stvoreno je nešto što radi na određen način na koji gdje ljudski mozak teško može da shvati. I ljudi na nešto što je tako novo, tako revolucionarno, naravno, prije svega reaguju strahom. Međutim, potencijali su ogromni. Sad se dešava najveća revolucija, sigurno od industrijske revolucije koja se dešavala ranije i životi svih nas već se mijenjaju, mi to ne osjećamo, već se mijenjaju. Svakodnevnoj upotrebi mobilnog telefona mi koristimo AI, kogod ima, recimo, Apple telefon, već ima integrisani AI sistem unutra koji može apsolutno koristiti. Sad, regulativno, kako ćemo, šta ćemo, vjerovatno ćemo sačekati da vidimo šta će drugi uraditi, kako će se drugi postaviti, kako će drugi definisati ove određene rizike i ograničenja koja neminovno se trebaju postaviti, koja će biti pravila igre. Međutim, različite zemlje različito i funkcionišu, različito i rade. Evo, recimo, pravimo usporedbu određene Kine, recimo, i Sjedinjenih Američkih Država. Određene podatke, kada tražite za Sjedinjene Američke Države, većinu podataka možete dobiti za Kinu. Kada tražite određene podatke, većinu podataka nećete dobiti, ili ćete dobiti filtrirane podatke. Dakle, različite zemlje u svijetu različit pristup imaju, pa vidjet ćemo u kojem će to pravcu ići. Neminovno da će trebati postojati neki globalni konsenzus koji će se desiti, ali evo, sad se čitav svijet bavi nekim drugim stvarima, pa dok završimo ove stvari, vjerojatno će AI doći na red. Ja sam neku anegdotu sam čuo, kaže,
2040. će nam, kaže, doći neki bot i onda će nam on predlagati da uradimo regulativu. Pošto kasnije ali vjerujem da je to neka tema gdje bi pa i mi mogli da napravimo kod društvo iskorak, jer svi su tu na početku. I dalje, recimo, prošle godine sam razgovarao s jednim doktorom iz Njemačke koji je potpuni zaljubljenik umjetne inteligencije, pa pričao o meni kako ljudi već neke stavljaju čipove u sebe koji im prate regulacije, oscilacije i ostalo. Onako, potpuno je on opsjednut svim time. Ali kaže mi tada, znači, to je unazad 8-9 mjeseci, kaže, i u toj Njemačkoj je statistika da nekih 12% ljudi na dnevnoj bazi koristi umjetnu inteligenciju i da su to u tih 12%, ne znam, 70-80% su početni korisnici, za najneke sitnije detalje. Tako da, koliko god mi, ja vjerujem da je tu negdje procenat i kod nas, što hoću da kažem, koliko god sad to bila velika tema na nekom LinkedInu, u društvenoj zajednici, i dalje je to sve na samom početku u odnosu na ono što nudi. I vjerujem da možda naše društvo ima priliku tu se uzdići ako prepoznamo šansu. Ulaganjem u proizvode koji su na bazi AI-a, razvijanjem softvera, korištenjem za sve ono što nemamo, delegiranjem u AI. Ko će nam to raditi? Vraćamo se na obrazovanje. Koliko, kad pogledamo liste univerziteta, najbogatije zemlje su one koje imaju one top univerzitete na onoj listi. Ja mislim da je Univerzitet Sarajevo najviše rangiran, 1200 i neki neće to samo s neba pasti. Mi moramo obrazovati ljude koji će imati znanje da to uradi. Ne može to samo od sebe desiti. Ali ja mislim i prekvalifikovati. Gledam skoro dokumentarac na YouTube. Kako je građena hidroelektrana Rama. Zanimljiv dokumentarac, 60. godina je rađen. Napravljena je akumulacija, planina je prokopana, u planini je napravljen pad nekih 300 metara na generator i turbinu koja je unutar planine i kako su rađeni posebni kamioni, kako su komponente posebne rađene, sve rađeno kod nas, Energoinvest, hidrogradnja, radili. Sad kad gledamo iz ove perspektive, ne može čovjek da vjeruje da smo i u tom momentu 60. godina kao društvo bili spremni sami bez ičije pomoći. Ne nam trebao niko da napravimo takve projekte koje sad radi Kina i mi se divi. Dakle, nešto smo negdje u putu izgubili, nešto smo negdje počeli naopako raditi. To mene nervira. Činjenica da historijski smo bili uvijek među najnaprednijim inženjerima, narod koji je izuzetno napredan, čist, kulturan, i to smo zaboravili. Nismo mi zaboravili. Prvo, mi smo se ulijenili kao narod, ulijenili smo se. Nećemo da se obrazujemo, nećemo da radimo na sebi. A s druge strane, trebamo se zamisliti oko sistema obrazovanja. Šta je to što mi proizvodimo? Dakle, koliko smo, obrazovanje je ključno, zdravstvo je ključno, sigurnost je ključna, ali eto, obrazovanje stavljam namjerno na prvo mjesto. Ne možemo mi pričati ni o kakvom skoku značajno ako mi obrazovanje ne dignemo na odgovarajući nivo. Ko će to raditi? Evo, bilo šta da krene. Evo da kreneš poljoprivredu. Kako je? Ko će ti? Ne možeš ti poljoprivredu raditi na principu iz 18. vijeka. Otišlo je to daleko. Znači, kako obrazujemo agronome, koliko agronoma obrazujemo, evo, poljoprivreda je logična jer imamo toliko potencijala u poljoprivredi, koliko radimo, koliko proizvodimo agronoma koji stručno, naučno treba da nam kažu raditi to na ovaj način, raditi to na ovaj način. Eto, uzimamo djelatnost koju možemo smatrati kao nekom trivialnom. Da ne govorimo sad o tome da mi radimo AI. Dakle, ne može to s neba pasti. Mora se početi graditi sistem. Ne može se ništa. Mi smo navikli na neka čuda. Nešto se desi i preko noći tuf i eto mi to nešto uspješni. Ne može. A mi čekamo čudo, a nismo ga doživjeli. Pa dobro, bilo je čuda. Bilo je čuda, fenomenalnih čuda je bilo. Otišli smo na svjetsko prvenstvo u fudbalu. Ali to su nam igrače kreirali negdje vani. Dan Stanović dobio Oskara. To su meni čuda, boga mi jesu. Jer ne postoji sistem iza svega toga koji je izrodio tako nešto. To su čuda. I mi očekujemo takva čuda da će nam se dešava stalno. Pa ne bila čuda da se dešava stalno. Dakle, moramo graditi sistem za sve
što hoćemo da napravimo, kažemo strateški, to nam je bitno, moramo graditi sistem. Ne možemo mi tehnološki iskoračiti, jesu super, slažem se, ali ko će raditi? Gdje ćemo obrazovati te naše stručnjake koji će napraviti taj iskorak u AI? Gdje ćemo ih obrazovati? Kako će ti stručnjaci doći kad imamo puteve ovakve kakve imamo? Znaš, kad kreneš od Sarajeva za Bihać, pozdraviš se s rodinom, ne znaš, hoćeš doći živ. Dakle, elementarne stvari, fundamentalne treba poredati, pa hajmo onda pričati o nekim nadogradnjama. Ne može se desiti da mi imamo skok u AI ako nemamo adekvatno obrazovanje. Sigurno se ne može desiti. To, evo, sigurno se ne može desiti. Isto što ne može biti, nemati lijepo tijelo i biti dobro građen ako ne ideš da treniraš, ne ideš zdravo. To se ne može desiti. Iza svega postoji mukotrpan rad, Mora biti mukotrpan rad i disciplina. To je ono što kažem ranije. U Aziji nema krize. Ljudi puno radi i ulažu u obrazovanje. Evo, ukucajte u Kini, pogledajte djecu u Kini, kad se pripremaju za prijem na fakultete, ključne fakultete. Pogledajte u Americi koji je to stres. Pa evo baš i na konto AI, recimo, ja gledam Ujedinjene Arapske Emirate često zato što su izuzetno brzi, imaju određenu politiku. To su ljudi koji su promijenili svoj mentalni sklop prije koliko godina i rekli sad hoćemo da budemo društvo neko drugo. I naravno neuporedivo je zato što nije isti tip i vlasti, nije isti sistem. Međutim, neki dan sam sjedio sa prijateljem koji živi tamo i stigla mu je notifikacija, recimo da je dobio besplatno od države pristup ChatGPT-u. Iako $20 mjesečno je za to društvo ništa, razumiju, za standard u kojem oni žive, svaki građanin je dobio pristup. Malo prije toga bila je vijest da je Ministarstvo obrazovanja proglasilo mandatornim od osnovne škole upoznavanje djece sa AI-em. Znači, upravo je to što govoriš. Oni su strateški se spremaju. Oni su smislili. Nije to njima došlo sad neko, znaš šta, hajmo mi dati $20 pristup ChatGPT-u, ćemo mi dobiti 1000 glasova više na izborima. 100% nije tako. Nego neko je napravio određenu strategiju, kaže, ej, vidite, mi smo sad ovdje. Za 15 godina hoćemo da budemo tu. I sad je po redu korak. Treba uraditi ovo, treba uraditi ovo. I jedan mali, vjerovatno, dio te strategije je bio, hajmo dati $20 da ljudi imaju pristup ChatGPT. To je dio strategije, jer je neko osmislio, sjeo i kaže, znate šta, tu smo, želimo za 10 godina da budemo tu. To je to strateško promišljanje koje mi, nažalost, nemamo kod nas, danas pa ćemo sutra vidjeti kako ćemo. To je na ličnom nivou. Vrlo malo ljudi radi određena planiranja, financijska, pogotovo iz ovog mog života, a pogotovo na nekim drugim nivoima. I da kažemo, nije to samo planiranje, ja hoću da budem. Planiranje podrazumijeva da koji su ti resursi koji ti trebaju, šta ti trebaš uraditi, ko sve treba biti uključen, jasno podijeliti zadatke da bi se ta strategija na kraju isprovela. Možemo mi to napraviti. 100% možemo. Mi smo vrlo inteligentan narod. Samo treba neko da dođe i kaže, ok, to nam je strategija, hoćemo da budemo šampioni AI-a za 10-15 godina. Hajde vidimo šta nam treba. Šta to moramo raditi? Danas ova djeca što ulazi u prvi razred osnovne, kako moramo promijeniti kurikulum njima? Od osnovne škole do fakulteta da bi mi izbacili nekog ko ima preduslove da usvaja napredna znanja, da kreira nešto što će biti budućnost ove zemlje. Slažem se. Mislim i da svi mi vapimo u stvari za tom strategijom, jer negdje imam osjećaj da mi baš ne znamo kuda idemo, ali eto, da li je to Božja milost ili smo negdje zaslužili, preživljava to malo pomalo, sporo se, ali ne želim da ostavim dojam slušalcima da smo bili negativni ili pesimistični, jer nismo. Ono sve što radimo sa ciljem da to bude bolje, nego da ga ostavimo da je bila kritika svima nama da budemo malo bolji, pa će nam onako, što prošli moj gost kaže, što više radim, sve nekako sretniji postaje. Jest. Što više radim, nastavim, sve sam sretniji. Jest. Jasmine, hvala ti puno, bilo zaista dobro. Hvala vam.